na društvenoj mreži, to jest ne više o World of Gaming, zato što sam napravio novi kanal, zove se ReljaBoss YouTube. Link će biti u deskripciji ovog videa koji sad pravim. Ne znam, kanal mi stoji u mestu, čak i manje imamo subscribera nek pre, tako da se nadam, pošto ovo sam svakako više snimao na Androidu nego na kompjuteru, pošto sam sad počeo sa kompjuterom da snimam, tako da ovaj sljedeći kanal će biti videi na kompjuteru i ovi ostali. Možda će biti jedno na Androidu, vidjet ćemo. Uglavnom, volila bi da podržite ovaj kanal, moj novi kanal, koji sam napravio zato što eto da bi više snimao, da bi imao inspiraciju oko kad stojimo u mestu, dosadno mi ništa posebno se ne dešava. Tako već mjesec dana, tako sam odlučila napravim novi kanal, da se nadam da će biti bolji i volila bi da svi ovi koji su pogledali video i moji subscriberi da se subscribe-uju na moj kanal i naravno moji prijatelji koji su subscribe-ovani na ovaj kanal da se subscribe-uju na onaj drugi, šta sam sad sve tu zapetljala. Uglavnom, hvala vam što ste pogledali ovaj video, puno bi mi značilo da subscribe-ujte onaj drugi kanal, da lajkujte 2 videa koja sam izbacio na njemu, naravno izaći će još mnogo videa na tom kanalu, ali eto samo kažem da bi volila da podržite taj kanal i ništa, do sljedećeg videa na onom kanalu i ćao!